Long A ke sompen Borjan lapen Bukajan constituency along Parivartan Kapangcheng. Monsam ke mangpen Manja Gurkha rong along Srimad Bhagwat Gyan Yagya Kapangcheng. Dimasa Youth Festival aphan Kachisik Kedang. Kardom, Nili News Time along pen Durmi BP, non-arjik thai Bertangton pen. Karbi Anglong Autonomous Council pen Arkoi Ketam Arni Long A Somsi, Borjan Lapen Bukajan constituency along ta, Parivartan Amo Pangcheng Pon. Borjan Lapen Bukajan constituency along Arkoi Pli Arni Dilay along Community Hall, Hidipia Hiti pen Lahorijan Gotem Basti Kachileng Atawar, National Highway 39 pen ND Atawar Lapen National Highway 39 Atawar pen, Bukajan Railway Station and Paver Block Atawar Kasalam Chiaphan Karbi Anglong Autonomous Council pen Parivartan Atawar Thopon. Team Karbi Anglong Autonomous Council ACEM Tuliram Rong Hangsi Angton along A Somlo. Along Long A Kesam Ajaimek along Chairman Horen Singh Bay, EM Jogot Singh Ingti, Majurja Dhekial Pukon, MAC Ram Singh Timung, Prabhat Chandra Taro, Lapen MLA Numon Momentum Chatongdun. Chenglok, MAC Akaika, Handan Chenglok, China Cherapito Dumpo, Lapen Hildume Apidimpo Pusimidi, Nolata, Anujo Gaga Sompo, Anujo Kesomina Lake, Tangeku, Natumatanalam. Lake, Anujo Kesamana Pinigan Siamo, Tangeku Lake. Lasia kontraktor tumhan kape charji ba patiga de dia bhange lake nang tum tak lokal tum tak kai ke rok top nahi lasi miri tuni Hampang along Monsam Kapaduji aphan pura Arkoi Pli Arni pen Manja Mile Circuit Gorkha rong along Srimad Bhagwat Gyan Yagya Pangcheng Pontanglo. Kechengsi Ajaimek Ateng Adabarun Ahawan Lapen Kalash Yatra Pensi Srimad Bhagwat Gyan Yagya Pangcheng. Karbi Anglong Autonomous Council AEM Rotontiron Lapen Alang Lichor Kechengsi Arni Chatongdun. Hello, namaskar. Arkoi Pli Arni pen Arkoi Crazy Arnian Kapadoji Lasso Ni Majaimek along Sama Puja Pat Katha Pravachan Hai Hui Doji Pusi Tirukam Amai pen Katni Saphan Pachini. Don Malam So Porpan Dihina Parman Berta Moington Ponik Senang. Have one bite of sweetness in your little and great celebration and occasion. Taste it today at Ashoka Sweets, the Soy Building, MG Road, Difu Market. Aturkimi Academy, Rukasen, Amlapati, Difu 782460, affiliated to CBSE, New Delhi. Admission open, Montessori up to class 9. Issue of prospectus and admission form from 1st of December 2017. Facilities like Boys and Girls Hostel, audio visual teaching aid with projector, Smart Class, Next Education Inter Private Limited, arts and dance classes, etc. Montessori classes will start from 1st week of January 2018. For admission details, please contact 03671 273084 or 7896 971 592 or 8724068454 or 8472091283. Blossom Beauty Clinic and Training Center. Facilities available. List of haircut, hair treatment, hair oiling, henna, straightening, hair perming. Full body spa, coloring, waxing, manicure and pedicure, party makeup. List of facial, signature galvanic facial, signature Aurelatus facial, gold, pearl, diamond facial, fruits facial, cleanup, normal facial and bleach. Blossom Beauty Clinic and Training Center, KST Road near Aturkimi Outlet, Difu, Karbi Anglong. Banalata Chaudhary Deka 9435539500. আজিকালি যিকোনো পাৰ্টি মানে কাঞ্জ জুচ বাই দি বেটো কমলাটো খাইছিলি না আনাৰসটো পাহাৰীয়া কমলা আৰু আনাৰসৰ পৰা তৈয়াৰ কৰা কাঞ্জ জুচ সম্পূৰ্ণ বিশুদ্ধ কাঞ্জ জুচ খাওক জীৱনৰ মজা লওক কাঞ্জ জুচ Holy Child Academy, Lurulangsong, Difu, Karbi Anglong.
New admission starts from 15th of December 2017 for the class of playgroup to class 5. The new classes will start from 8th of January 2018. The academy provides many facilities such as computer education, secure environment, music and dance class, art and painting class, playroom, audio-visual room, school tuition, daycare, school tiffin, smart class, child development center, etc. Parents or guardians are requested to collect the admission form from the principal office at office hours. For more details, please contact at 9854-143-772 or you can also contact at 03-671-27900. আপুনি বাৰু বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ অভাৱ অনুভৱ কৰিছে নেকি? এতিয়া আৰু চিন্তা নাই, কাৰণ বজাৰলৈ আহিল কাঞ্চ ৱাটাৰ। বিজ্ঞানসন্মত উন্নত মানৰ প্ৰক্ৰিয়াৰে প্ৰস্তুত কৰা কাঞ্চ ৱাটাৰে আপোনাক দূষিত পানীৰ ভয়াৱহতাৰ পৰা আঁতৰত ৰাখিব। কাঞ্চ ৱাটাৰ। কাঞ্চ Assam Hill Small Industries Development Corporation pen Arniwang Hemalong akenang sa hormu ason salam pontanglo. Lasinang tum Arniwang kenang sot kecho ason la penthesre alang hithi gulat along longpon ikji. Kang sirtang kijun alang tharwe alang theso alang kecho ajam thu tharmit adu thelua kreng chitronola ukthor pen chenglok ongdung Hemalong akenang sot hormu longpon ikji. Dihinamo piputhot bertalong wangtulo. Dimasa Youth Forum per Arkoi Krehini Arni pen Krigithom Arnian Dhansari along Dimasa Youth Festival Padoji. Forum pen Lasso Festival kachasi kachadang bom alam Arkoi Pli Arni Forum Kachariatum CEM aphan pachinidam. Dimasa Youth Forum pen Arkoi Krehini Arni pen Krigithom Arnian Dhansari along Kethom Angdeng Dimasa Risonimso Aronga Mati Dimasa Youth Festival Padoji. Forum matum Karbi Anglong Autonomous Council ASEM Pli Ramronghak Aboha along Arkoi Pli Arni Chetong Damsi Dimasa Risonimso Aronga Katalonji aphan Kachithik bom alam pachini dam Lapen alang liphan Aronga along Chopha. Talong wangtulo. Ningkan kimipen arwe ke wangrap ajok ningkrenga por barla chamanlo kangsamta litchetlo athai pen athai ke herai arwe ke janga beltata long ningkan kimilapen arwe na ke sunrap ajok karbianglong asining barla asining asonben manlo ningkan kimi arni arwe ke jang ajok ehin pen ke karbianglong arong sopi dipholong ke do arat alilong ilo dipulam ding atowar ke jangplung along lea duk pen rat asap achathi ke bang atowar chelong ilo hemrit long lea duk kak ilo meghalaya lapen asam ajahak adim herai arwe ke jang abirta longpon shillong along ke do regional meteorological center pen botor bokana puthak kapachatak atengke Assam Nagaland Manipur Mizoram lapen Tripura asining inghun oblusi herai arwe ke jangji angringdo West Karbi Anglong lapen meghalaya japet jahoy Karbi Anglong hawang along ta herai ke kloji angringdo Pini news time berta bangalapon sa kangton pon inglo lang imbom ta news channel do me thakme kurang thu